Edicija Crvena linija, teorija književnosti danas, koju uređuje dr. Dragan Bošković sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, predstavljena je u Beogradu u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Poreklo Crvene linije je sasvim jednostavno. Koleginice i kolege sa linije književnosti unutar filologije Filološko-umetničkog fakulteta, dakle, niz mladih ljudi koji su doktorirali i koji su uzeli prva akademska zvanja, imali su elementarnu potrebu da se njihove studije negde pojave, a sami izdavači su takvi kakvi jesu, a sama posvećenost teorije književnosti u našoj zemlji sve manja. Samim tim je Filološko-umetnički fakultet želeo da izađe u susret svojim zaposlenima i tako predstavi sebe kroz ono najbolje što su oni uradili, a oni su zaista u ovih 10 prvih knjiga koje smo objavili u proteklih 2 godine i ovih budućih 7 koje očekujemo i koji su najavljeni pokazali da nisu to tek neke početne vrednosti, nego da su uspostavili neke nove standarde i unutar svojih studija i sopstvenim mišljenjem, a samim tim doprineli da i Crvena linija, evo sad već kako se to automatski zove, postane posle 10 knjiga prestižna teorijska edicija. Na promociji izdanja Filuma govorili su dr. Novica Petrović, dr. Igor Perišić, dr. Dragan Bošković, kao i autori Dušan Živković, Nikola Bubanja, Tomislav Pavlović i Biljana Vlašković-Ilić. Knjiga se zove Istorija za život, slučaj Bernarda Šoa. Radi se o prerađenom, proširenom izdanju doktorata koji je odbranjen 2014. godine i bavi se autorom koji se smatra najznačajnijim dramskim piscem na engleskom govornom području posle Šekspira. Tako da je ovo zapravo jedina studija na srpskom jeziku koja se bavi ovim piscem i zbog toga je toliko bitno što je konačno gledala svetlost dana. Ona se bavi u suštini promenama u ovom trenutku kada aktivno traženje promena zapravo podrazumeva naš opstanak. Tako da mislim da bi svako trebalo da je pročita, pogleda i da možda nešto nauči od Šoa. Knjiga Otvoreni lavirint Jeko i Pavić predstavlja prerađenu doktorsku disertaciju odbranjenu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Naravno, bila mi je čast da se bavim ovim velikim temama, neophodnim kako za srpsku, tako i za svetsku književnu javnost. Svakako da o njima postoji još mnogo različitih neistraženih tema, ali naravno da će ovo biti doprinos kako negovanju i nacionalnog identiteta i nacionalne kulturne književne, naravno, dimenzije, tako svakako i negovanju svesti o svetskoj književnosti i njenom značaju, naravno, u Goetheovom smislu, kao što je Goethe sam istakao, da je potrebno za kreiranje svetske književnosti da istovremeno budemo svesni sopstvenog identiteta i da poštujemo i volimo druge identitete. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu publikuje monografije od 2005. godine, a od 2016. osnovana je i Crvena linija. Interesovanje za ovu ediciju prevazilazi okvire fakulteta, jer je, po rečima urednika Dragana Boškovića, u pitanju jedna od najznačajnijih unutar filologije u Srbiji. Večeras je promovisano ukupno 5 knjiga iz edicije Crvena linija Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Radi se o naučnim studijama iz oblasti proučavanja književnosti. Kolega sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, između ostalog, promovisana je i moja knjiga pod nazivom Drugi prostori izgubljenog raja Johna Miltona. Radi se, dakle, o knjizi koja se bavi poezijom Johna Miltona, odnosno konkretno epom Izgubljenim rajem, iz perspektive prostora koji se u tom delu prikazuju i sa željom da se ti prostori predstave iz ugla literature, kako se obično navezuje za Miltonov opus. Studija Robert Graves između istorije i mita nastala je kao plod jednog dugogodišnjeg interesovanja za delo čoveka koga inače nazivaju pesnikom istorije. Međutim, taj sam naziv nekako dođe u diskrepanciji u odnosu na aktivnosti Roberta Gravesa na književnom polju koje su bile ikonoklastičke, destruktivne, zbog čega je jednostavno izazvao puno animoziteta među engleskom čitalačkom publikom. Dakle, radi se o jednom ikonoklastu koji je destruirao
metanarative modernističke, kao i postmoderne, ne mireći se jednostavno ni sa jednom od te dve estetike. Izdavačka delatnost Filuma nastavlja svoj put ka razvoju i promociji teorije književnosti, ali i afirmaciji svojih autora predstavljajući njihov naučni rad koji je od značajne kulturalne vrednosti.